Yo, kodo la men. Yo ten da tou mette map tan ou la men epi kounya ou fais rapide papa. Yo fais rapide frère. Ete 5 minutes ou te dim depuis ta la men. Yo ten dat sa men nou. Ten dat sa ou. E sa ke mwa yi sot avou papa. E pi mwa yi monte machin mwen men, monte avik touton sot pete men. Non mwen mba pete men. Shit, bon sak set yon machin ko sa men. Mba pete men. Wonik monte yon machin la men, set la bagay la men. Mba pete men. Bon ba se men yo. Gele tele se la senti kon sa ou bien ba koni sa yon. Yo bon je sen vide la baba yo, même air conditionné ba ka fon pour set la non men. Mwen mba pete men. La isa men, yo men le machin yo soti bon men. C'est ça? Une guérison? Yo, faut descendre la machine là-bas. Tu vas faire acheter pad avec boss. Faut porter mon machine, tu sens même.